Pozdrav iz Pronautike, ja sam Damir i danas ću vam predstaviti 2011. Rea Marine 730 verziju Fishing. Plovilo motorizirano sa najjačom opcijom Mercury Verado L6 225 Supercharged. Definitivno jedno od najboljih opcija motorizacije za ovo plovilo. Definitivno najjači motor u klasi iz razloga što model 225, 250, 275 su praktički identični motori, razlika je samo u mapi kompjutora, što znači da je kontinuirana snaga motora ista. Plovilo je u besprijekornom stanju, bez obzira na 2011. godinu, privatno korišteno, jedan vlasnik od prvog dana, đelkot se vidi da je doslovno još kao nov, upravo je obavljeno profesionalno poliranje i detaljiranje kompletnog plovila, gdje se može vidjeti znači, da na plovilu nigdje nema nikakvih oštećenja, niti ih je prije bilo. Podvodni dio je pjeskaren do đelkota, premazan je water primerom i dvije ruke samopolirajućeg antifoulinga, tako da sad podvodni dio praktički kreće iz nule, točno se zna koji je primer, koji je antifouling i sve još perfektno. Tvornički instalirana vodilica sidra sa električnim vitlom, u kombinaciji sa lancem osmicom i konopom. Dodatno ugrađene krmene platforme novo, znači to je kod nas odrađeno. Desna platforma automatski smo ugradili i nosač pomoćnog motora, u slučaju da netko želi pomoćni motor ili želi jedan manji motor za trolling. Lijeva platforma ima teleskopske ljestve koje su od ispod, tako da je platforma se može koristiti dok su ljestve uvučene. Tunador. Na motoru je obavljen redovan servis, kontrola i dijagnostika. Izmijenjene su klasično tekućine, filteri, cinkovi i općenita jedna kontrola, revizija cijelog sustava sistema. Nakon obavljenog servisa isto tako dajemo dokaz o trenutnom stanju motora i o povijesti rada motora, gdje se može vidjeti da motor u svojih 642 radna sata nikad nije imao zabilježenu niti jednu grešku, niti jedan alarm, što je vrlo, vrlo bitna stvar, da motor nije imao nikad pregrijavanje, neke niske tlakove ili bilo kakvu vrstu alarma. A i ujedno se vidi povijest rada, sam LER 117 sati, sljedeći mod 106 sati, 176, 214 radnih sati u nekakvom glisiranju i 22 sata u nekom bržem glisiranju. Nikad over speed motor nije imao. Prekrasan kokpit sa sklopivim klupama, bazenom za živu ješku, saltwater washdownom, bazenima za ulov, aluminijski spremnik goriva od 300 litara, što pruža autonomiju od 10 radnih sati ili cirka nekakvih 280 nautičkih milja. Ogromno spremište za konope, bokobrane ili bilo kakvu drugu vrstu opreme. Plovilo je opremljeno i sa elektrohidrauličnim sistemom upravljanja. Klupe u kokpitu od tika koje se
vrlo lako dignu, spuste. Priključak za crijevo gdje možete kokpit prati sa morskom vodom, bazen za živu ješku, praktički radni prostor je 360, znači hoda se nesmetano, bez pridržavanja po cijelom plovilu. Komande za vitlo, ugrađen je potpuno novi solarni panel Victron Energy 180 W i nadzor punjenja je preko Bluetootha, tako da u svakom trenutku možete vidjeti stanje baterije i koliko solar puni. Potpuno nova Bimini tenda, teleskopska verzija koja se u doslovno manje od minute uvuče i spremi. Držači ribičkih štapova, prava tikovina i sve je bez ikakvih oštećenja, bez ikakvih nedostataka, mana, znači nigdje nema nikakve paukove mreže, bilo kakvih udaraca, jako uredan i vrhunski očuvan brod. Komforna i vrlo pregledna kormilarnica. U ovom čošku je iglu ledenica, automatski iskorištena za sjedište, sklopivi tikov stol, suvozačevo bolster sjedalo koje se rotira 360, isto tako vozačevo bolster sjedalo, bočna klizna vrata, ramčani ležaj se može još upotpuniti ovim dijelom da se dobiju dva komfortna ležaja ili na ovaj način je zamišljeno kao dva odvojena ležaja i naprijed je poklopac koji se podigne i ispod je kemijski WC. Elektronska komanda motora, elektrohidraulični sistem upravljanja, Raymarine autopilot, fiksna VHF stanica, Vessel View 5 inča, kompletan nadzor i autodijagnostika je preko Vessel Viewa, tako da u svakom trenutku ako motor upali nekakvu grešku ili alarm možete iščitati kod i javiti serviseru o kakvom problemu se radi. Potpuno novi Lowrance Elite FS 9 inča sa 3 sonde. Krmena sonda i još 2 sonde kroz trup, od čega jedna strukturna, dupli sistem brisača. Kako sam već i napomenuo, plovilo je stvarno iznimno uredno, čisto i vrlo dobro održavano. U kokpit se može i postaviti stol, može se još ubaciti i koja klupa, interijer se može doraditi po želji kupca u slučaju da netko želi možda i provesti par dana na ovom brodu, s time da zvanično ovo je verzija fishing i namijenjena je za ribolov, ali uz normalnu mogućnost personalizacije po želji. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću, može se pogledati od ponedjeljka do petka, od 7 ujutro do 16 popodne. Isto tako plovilo se prodaje sa 6 mjeseci jamstva i prilikom primopredaje kupcu radi se testna vožnja i kontrola
svih sistema. Za više informacija posjetite naš prodajni salon ili nas kontaktirajte. Hvala lijepa.